svima, nastavljamo igrati u divnu igricu, to jeste Minecraft i igramo preživljavanje. Ja sam Bosnia Games. Evo vidite, odmah smo našli metala. Ja sam od sebi napravio malo dijelo, to da nisam snimao da ne bi dao. Sad sam vam došao, vidite, u nekoj pećini. Sad ovdje mi izgleda počinjem snimati. Malo isputa i popijem kamenja. Ja mislim da je, ne znam da je došao malo na tu. Sada ajde da budem malo ovdje pećini. Evo, još malo će, ono dobro, malo smo dosta smo iskoristili kad. Ovo oči zato što mi je potrebno, vidite. Napravili smo dosta paklica, našli uglja, eto, to sve što mi isprestimo. Da ne bi zabao tome trošiti vrijeme, zato ajde malo za ovo ću trošiti vrijeme. Šta imamo sve? Daljina. Eto, dosta sam pokupio. Sada idemo dalje, vidite, dole ja skoro nisam bio, ja sam ovdje još. Sam sam malo dole bio, evo vidite odmah, hajde usput pokupio. Imamo mislim još potrebno par ulja, vidim, ne mogu uzeti drugi broj. 17 pa dovoljno, idemo. Imamo još neki prostor dole, ali da ne idemo, hajmo mi nastaviti gdje smo i bili već. Pao. Opet sam pao. Tamo dole. Ne. Onda ću ovako od metra stepenice. Evo ga. Ovo je ta meta, ne. Čekaj, pećina. Vidite, mi smo našli ovdje opet metala, hajde i ovo popijemo, tako imat ćemo 100% za cijelu dio, samo stavimo cipelice i kapica. Vidimo što imamo sad, znamo da možemo nešto da se pronaći, ali vidite koliko je mrača, ništa neće. Vidimo ovdje meč. To vidim, ne treba mi bakar, to ću naći bez bakara. Vidim, ne mogu mi stepenicama ovog metala. Vidimo, sad smo našli 19 metala, malo imat ćemo, 100%. Znači 4 je potrebno za čarape, da kapijem se 5, 6, ne znam nije. Ovo je isto potrebno, nemam zaboraviti. I to. Što ćemo tako znači. Ovdje i opet metala sam našla. Ovdje izgleda samo metal. Tako da samo metal nađe. Šta je ovdje sad metal? Tukamo izgleda. Sad imamo preko 20, znači 23. Pa sve više i više ćemo vidjeti. Ja pitam kako sam više. Da je sigurno nije opet metal našao. Nema dole, vidi da nema, zato idemo dalje. Dok je sve došao, je baš krasno. Što da baš izgubiti. Samo malo dugo ćete završati ove pećine, nije malo. Sjećam se da nije malo. Tako je baš. Kuda više ide? Nemam pojma. Kuda nije. Idemo još tamo je strašno. Pa možda je odavde sve ne dođe. Znači kad nisam ja kudio kuda sam našao. Sad malo. Onda sam došla. Da spolu jedno mjesto. Tu nije, tu sam kopao. Da vidim. Samo malo. Vidite, dugo smo se zadržali u ovoj pećini. Ja za to vrijeme da ti. Maksim samo dostupno. Jeste 100%. Nema ništa drugo, metala smo sad to našli.
kuda? Odavde. Dobro, snašli se. Do sad 100% više. Dan, ali je kiša neko. Vidi. Znači sam pravila da ne nastavila još uvijek kiša. Kiša, tebi sam da se kiša slika. I mi da preradimo stakle. Samo. Ovo je uči, pa kiša. Ovo je ovo samo još. Sad sam kako volim podrivamo da piše.
Čučar sipace. Da li da od kamena ili da od drva. To ako niko ne postavi komentar o tome, onda ću ja birati. Eto, ono što se